تماشامان نژادم باش دل بخوین دارا ما ایرو نل استودیو ما لوی داره ما لپیشانگه ها ناف دولتی ها پرتوکانم لهولیر بریوه دچه مزنترین پیشانگه ها پرتوکانه کل کردستان بریوه دچه جگلک ولاتین جیهان وشان گر وشان خانه نویسکار چاپخانه لوی داره بشتار بونه بر همین خواه پیشکش دکن ایرو لوی داره ما دیبی تکت تایبت چی بکن دیبیتا ما یا تایبت ویل سر روشا وشانگریا کردی بل روز آوای کردستان ویل سر روشا نویسکارن کرد با کل روز آوای کردستان به کردی دنویسینن پرسکریکن وان چنه پرسکریکن وشانگریه چنه لوی داره من حس کر ایرو ام لگل میوانین خواه وان پرسکریکان ورا گوتو بیشکن جور ام با آوای کی زندی جوارا ویدی بیته ام بینن سر اکران روداوی هر وها جه روز آوای کردستان وشانگر هاتنه ین کو بشتاری و دیبیته ببنجی نویسکارن وشانگرن زمانزانن خلک روز آوای کردستان نه بگمان گلک پرسکریکن نویسکاران هنه گلک پرسکریکن وشانگران هنه پرسکریکن وشانن هنه پرسکریکن وشاندن و بلاف کرنا وان بر همین کتنه چاپ کرن هنه دوی دیبیتا تایبتا کنیزکی پنجی خلکان پنجی دقیقان امیل گل هفن باوای که زندیش به داره جناوا پیشانگه از جوارا پیشکش بکم هیوی دکم کو ام بکار بنوان پرسکریکان به همراه گوتو بیج بکن ما ساوند بایت نرینا انک نویسکارین خواه ستاندنه لروج آوای کردستان دمینن نکاربون بشتار ببن نکاربون بین و داره لیما به آوای کیدن نرینا وان ستاند دناوا وی دیبیته ده امی نرینا وان نویسکارین خواه کو سالین دورو دریجن دنویسینن بگمان او درد خوش هر کسی بهتر دزانن هیوی دکم به من را لگل میوانین من دمک خوش دوی دیبیتا تایبت درباس بکن بخیراتن میوانی من جیون همو بخیراتن عبدالله شیخو وشانگره ریوبر وشانخانه نقشه جه قامش لو هاتیه بشتاری و پیشنگاهی بویه کاک عبدالله بخیراتی سلام نافری داره سمکو بوتانی نویسکاره دکتر عزدین ناسوجی هم زمانزانه نویسکاره و سروک بش اسماعیل بشک چیه لزانیگاه دوگی بخیرات باز کن تجین خیر بی کاک عبدالله از دست پی بکم لور لسر ماسی از بشکیش پرتوکن وشان خانه نقش دبینم من گوت تماشاوان را گوت من گوت وشانگر نویسکار درد خوش هر کسی بهتر تزانه از خازم بزانم روشا وشانگریا کردی لروج آوای کردستان چوایه بگشتی سپاس دکم نها وشانگری بگشتی روجاوات شتکی نهج برگو برید 1011 تایبتی داری زمان کردیش خوب تمامی قد قبو پشتی 1011 و پشتی 3 سال بیجن نه وشانخانه هاتن آوا کردن چو وشانخانه گو بریو بری بخوا آوا کردن یعنی اوی حکومتی بون چیجی ای تایبت درد و کشه هری مزن برکی او گو افتشت همود ناوا شر دته کرن یعنی امزان ایرو لروجاوا شر رانه وستیای هر جاری برنگ کی جرنگای افجی باندور هر تشتی دکو تایبتی لکارگی گو برکی خلق وکو تشتکی پیوستی و جیانی نابینن یعنی گواد مثلا هناك کسام برسن پرتوکا وردگرینن چاب دکن دبی تشتنگرینگ تر برکی هبن جیانی دب تایبتی انسان کی گو ناوا شر دب و وی پرسی حرتم بکه اف کشه هری مزن اجا اف کشه بشکتر بخوردینن بیجن امبارگو گل سر روجاوای یعنی دریه تنها دری سیمال کایه او دریه گو پرتوک تر درباز دبن او دریه گو حتی گو عمل هندره روجاوا خو چاب بکن او ماکینه چاب کرنه جی دویر درباز بن ماتریال گو هنل ور درباز بن او جی دریه کی مروویه نه دریه کی دریه سیمال کا پیشابور دریه سرکش بو ل دریه کی گاوا گو مرو خلق گل درب نظام اف دریه هان دریه کی مروویه اری انا بازرگانی وانت تکن هر چی درباز دبه لگاوا گو ولاته کی بهتر فکری بر سر دنیای و روش نولو به یعنی ام بیشن ایرو لباشور اسکارم لچینه جی چابکم و جی چینه ور ویده کی اسکارم هر دری دنیای چابکم لام پیوندی هنه چونو هاتن لام مثلا سینور می هری درج به باکوره گرتی و سینور شر یعنی او ابنا باندور دکه لهر تشتی باندور دکه یعنی ام پرتوگا کی گاوا ام چاب دکن مصرف اوی جاری آنین گرانج برگو دگلک ولادار درباز دبه يعني ام بخوم الايراني شاب تكون وقت قالك دزقه باشوري كردستاني يقول ايراني شاب دقن ام نشارنتين سليمانيه تين هوليره من سينور
جارنا دمك بينا مصرف جي ومسألة لوجستيك جي مثلا دقلك حكومة ببرتوك يدنرن بركي بنبدل هناك بركي بسكين أجي هي يعني چند وشان خانه لروجاوی کورسانی هنه نهاس سي وشان خانه سركه هنا امن وشان خانه اول كوبانيه اف هردو تايبتن وشان خانه بريفبريا خسر هي ناوي شليره ودزگه هندنجي هنا بيجن زانيگه هروجاوا پرتوك نا چاب دگه ناوندا مزبوطانيا ورگري هي سازين تايبت هنا اوجي وك وشانگر يكيتين ويسكارا هنا پرتوكا چاب دگن لكسي گو كاري وشانگريتن گو ام بيجن كار اف نا خباته سي سركنه امن آوای يعني نقش آوای شليره هون بهتر چه پرتوکان چاپ دکن کاک عبدالله ام بخوام گشتی يعني بزماني كردي چاپ دکن بعربي چاپ دکن بزماني دن چاپ دکن ام بكردي وعربي چاپ دکن ام گرینگی دن ورگریش برگو تایبتی کردی ام نرینا ما او گو حتا گو كردي گلکی ورنگرینه و تیر و تجنبش برگو جاري عرض بالفوات التاريخي دمك سر كردي درباس بو يقو حما قدغه كرم بو ليدان واشكنجه بو جبوني بيسكارا وشانغري كرد جبر ود فيل امجل كي ورغرينا بزان بي خلكي يشني ويسانديه ما كبرتوك يمشي شي بنغا ما شي هل بد برجي وين فيسين هبه لي ام بخوق وشان خانم جرينجي دن ورغري نفيسكارن يا دمكم بحثا وشان خانه ينكر اكثر نفيسكارن بيتر دانو ستاندرن وب نفيسكارن رايه كينا ينفيسكارين كتين برهمين خالجما چاپ دكن يعني از نكو بنافت خازم يعني لسر حسابي خام وان پرتوكان چاپ دكن نفيسكار يعني آلية كايا آلي كاريا وان دكش بوكا ورن جما پرتوكان چاپ دكن ام پرتوكا سر حسابي كسي چاپ ناكن ام چاپ دكن لسر حسابي خوا وام كدا ورگر جدا جبرگو ورگر بخوا كار يعني كسي گو خوا بشش ماها سالك پرتوكا كير وقتينه شفرول سر کار بکد ویل پراکی بستین گو پی بجی يعني قزان جواتی ده هناك عبد الله قزان جامع بيتر دوك بروجا ده جبرگو ام ورگری دکنج هناك سازی درجی لفروتنا پرتوکا براسیش برگو اف انا ما بحث اف زحفاز احمد یاکر يعني ام نکار پرتوکا خوشک بلا بکن مثلا نیوه پرتوکا ما کردین ام نکار درباسی باکوری کردستان بکن لگلگو خوینر سرکل ورن يعني تجربه 6 سالي اخوندن الويده هي حكومة تركيا ناهي لام برتوكي خو نج باشور در باسكوش خو درجه بما روجاوا باكورستنيه مشان جارا هولدا ام جارنا دشين اوروبا دريا باشور ام دشين اوروبا يعني دريا تركيا ترانزيت در باز دبي غم ناكل چنا بگي خوينر كرد باكوري كرد دري واقفه يعني دري ما اف سي مالك دري ورا قرتن چتي وا وشان قريت لي قف دري بي قرتن جبورو جواب تمامي بو بلاتي يعني هیوید کم داری تو جارانه گرتن و تا آستانگی چون هاتنه دا جیب راستی چه نباش برکو من هادیت آوا جهوان والا بو نه هاتنه آوا کشه وی مسئله ویزا گو جبو سوریا هات راوستاندن الیک کشه بو کشه دنجی گو يعني حرتن دوام تك مسألة آنينا برتوكا تريد مسألة حكومتي روتينا حكومتي دريج دك أفد كاك سمكو بوتاني نویسکارن ما نام ما هناك برسكريكن وشان خانه تایبتی نقش اف برسكريك كنت دویجی که عبدالله یا حمو وشان خانه يعني نه ما بیجه نویسکار چوا تعامله به وشان خانه را دکن برسكريكن وان چنل روش آفای کرسانه وكو نویسکار يعني امانه امي دس شخوا دس بي بكن يعني براستي آزار يه نویسکار گلک هنه اجبركو انساني نویسکار انساني روشنبیر بتنا خوا آفجانیت که دریا خماده آزاری و زورن اجبركو اوی نویسکار پشتوان جیرنینن حتی بکاری مثلا آزارات دبینه بس بی برانبر بی گو یک کاری پشتوانیایی بکی و بر همی خوا چاب که سر حساب رزق زاروک خوا یکی نویسکار و مجبوره و بر همی خوا و مجیک و گلکی آزار کشاندین برای حتی او پرتوکا تمام کرین مجبور سر حسابی خود چاب کشبر کو پشتوان جیره نینه یعنی وکا از دبیده تا آلی تنه لروجاوی کرسانی پشکریان نویسکاران بکن تا آلی تنه نه؟ نه من یعنی آلی کاریان نویسکاران بکن پشکریان ازش خود دست بید هر نویسکارک اگر وشان خانه آلی کاری نکه او مجبور سر حسابی خود پرتوکا چاب بکن راست اگر مثلا وشان خانه ببیجم در فتن من تننه از پرتوکاتا چاپ بکن نویسکار مجبوره سر حسابی خود چاپ دکه یعنی نویسکاری راست گو یه راستقینه ای حقیقی و کجاری عرب دبیجن ای گو براستی دنویسه هستی ویه نتویه برس یان دویت آلیگر بی
طرف كيرا يانجي هجرت إنسانكي نتو برست بي هجرت حش خاكا خوبكي حش ملتي خوبكي حش ولاتي خوبكي أو تبرا بيناين دان إيرو يعني وقت يخياكرن فأو نفيسكار مجبورة أفجانية بكي الدريا خمادة هشو راماني خواه همي صار بكي لسر سر قويتي زاروكي خواه وابرتوكي خواه چاب بكي وجا نبس ها چاب کرن و تمام تي چاب کرن و ديسا گیرفانی خواه جي لسر بريكا خواه بي برانبر جي بلا خواندوانا و خواندوان هبان جي اوجي بقلكي باش يعني نفيسكار هم رولا نفيساندن دربي هم تنفيسينه بله هم رولا وشانگري دبينه بلا بتكنه هم جي براكي پیدا بکش بو کوی پرتوکا خود چاپ که اكيد همو کارم کاک عبدالله بریکو از بچم جم دکتور عزادین از خازم بزانبم خلق گرینگی ده زمان کردی نهال روجاواج برگو زمان بوی فرمی ایدی نفشک درکتیه او هسته پیشین ای ناس کرنا زمانی یعنی تایبرین بحثا کردی دکن وکیدن او کسی گو برجی دخوندن هیجی حتی درجایی که دفینن یعنی ام بیشن قبل بحثا انا شاندنا پرتوکا گرام دشین اوروبا جی خوندوانی مهنه البته يعني مثلا تكنولوجيا باندورا كي مازن كريا تبي فينا في الماء بخوجي كريا هر كسي كريا يعني كي امتر بويه وكانا تنرل نافولات عربه وانجي هي الاوروبا جي هي لدي ساجي او برتوكا كاغسي او خندن هين وهاب باور حتم هذا دكتور عزادين مثلا توك زمانزانه كي بقاسي كو ازانم دكتور عزادين از هينج برلين ناست كم سالين نوديان دا عمرك دريج خدمتا زمان كردي دا براسي تدرباست كري از راس بيجم سالین درو دریجی نوا نویسکاری داد نوا زمانزانی داد خدمت و کده که مزن دایه وی کاری لگور نرینا تا دوی چاوا وشانگریا کردی به پیش که و کردی به تایبتی دکتر دوی چوارا کرن که کرد گرینگی بدن کردی گرینگی بدن نویساندنا کردی دوی عالی اندن چاوا پشتگیریا نویسکار بکن جبو که او نویسکار بکار به باش بنویسینه باش بکار به آفرینه سپاس دکم سپاس بو میوانداری آوه دست پی که الخازم بیشم از نسرو که سنترا بچگجی ما از اندام دسته یا زانستی ما یا سنترا بچگجی زانکو دهو کده سپاس دکم اف پرسات زور گرینگه براستی اگر ام لسر روحاوه کردستان راوستن دفا دما داویه ده نمازه پشتی سال 2018 دما که هرم عفینه هاتا داگیر کردن لوی داری زمان ترکی و عربی لسر گله ما هاتا سپاندن یعنی دبستان کردی نما کردن کو نویسکارن کو دورده جیمانه آستنگیات بینن ندکانن بر همه خواهش کاره بکن ندکانن جی بشیوه کی آزاد بنویسن افتشت لسر کانیه و لگره سپیجی هیا لجبو شیوه کی گشتی آریشه و شانگریه اوه بنکی سن فاکتوران وگره دایه یک جوان روش آبوریه مثلا روش آبوری خلقی ما لور دبارا خوشیان زور زحمت دکه راست هنک جوان دنویسن یانجی هنکی روش آزادی ده هنکی آزاد ما بینن درد کدن جوی هرمی یعنی وشانگری بتنه سربخا یعنی زحمت کو کاری خباس پیش جوان را حالی کاری که دراوی لازمه یانج حکمت به یانج اداره به و بشه هم کاری خواب که و بکیمانی او نویسکان کو دنویسینن دبی هنکی پره بدوان کو جیان آوان خواشتر ببه کو هورن هاندان کو بکانه بن هر و هر بنویسینن و تشتیخ آشکاره بکن لدروشة كإيرو ده كونها روحاوية كردستان ملت متى دجي أم أستنين زور مزن هنا هم دواره پرورده ده هم دواره زمان كردي ده جبركو زاروكن كرد أم بيجن دماكو نلهري ما كردي بن لمال 6 سالا 7 سالا بزماني خاي كردي داقفه دماكو چو دبستان عربي زماني ويته برين بكولتورا كاتن لسرويتي ساباندن يعني كردياتي خاب دور دكوا اجا ديو بافجيش بكو روشا مالباتي زور گرنگا هم جبو زارو كان هم جبو پشگرتيا نویسینه بشک بشیوه کی گشتی اف آستنگی مل روحاوایا کردستانی هنه حمد بنا آستنگ
و کار ما وکی ام بخوازن پیش دنچه لجارا کدن از دپاد بکم جبو کو کار وشانگری یعنی چاپ منی پیش که و یعنی هنکی هاندان لازمه به نویسکار ورنه تشجیع کردن ورنه هاندان هنکی يعني راست الاستمام پروری جهه لجیانا شخصی جی او جی جهه بیت جیانا خان اگر کسی که موچه کویه مهانه نبه تنه بالا خود دسر برهمن خواه ادبه هنکی پادش زبان هبه هنکی آریکاری هبه که هر دو آری هر دو طرف يعني توانه هاندان کو يعني هنکی وشانگر ببینه که داخواز هیچ بو چاپه و هنکی تیده دما چاپ کرو ها تا وشاندن یعنی هر کس تیده سوده ورد بینه هم دواره دراوی ده هم دواره زمان کردی ده دکتور مثلا تل اوروبا مایه جبرکو کاک سمکوجی گوت که او قزنج ناکن یعنی بقاسی که از گلک نویسکاران از گلک ناست کن من ندیتنه نویسکاران گوتنه ما جه نویساندنه قزنج کریه یعنی جی پیویس ناکه هم جه کدن کار بکن دهاتا ما جه نویساندنه هیا یعنی جه نویسکاری هیا لأوروبا تمایه از بکرتی تدکاری چوا بدی بر نویسکارین آلمان مثلا نویسکارین آلمان نین گلکی درجه یک یعنی از بیشم قزنج دکن یعنی تو آلیک پشگیری آوان دکه حکومت پشگیری آوان دکه کی یعنی او چواد کن روشوان چیه؟ روشوان روشک زور خوشه خراب نینه چما جبرکو هر کسک کل آلمانیا دجی موچه خواهی دکار بکید کار نکی کرات دادن مجدن تدبر چه کار کرد و تبر همین خودر خستن قزنج جکات سر روشتای خواستر ببع لیما وکا کرد مثلا از وکا کرد لآلمانیا بری ویجی من پرتوک نویساندن نو دو حیش پرتوکا ماتماتیک ما اوکر بپره وک خواو کسی که خوابخش من خواست خدمت زمان کردی بکم لسال 2003 دمام دیسا پرتوکا که مزن چاپ کرد کس نبو مچوب پره خواه چاپ کردن و دیاری دانه خلکی این کمان مبرنا دزگاه کردی مگه همه بفروشن نیویج واره نیویز مر حتی روزا ایرو ت پرج مر نهاتن بسر حساب خواهد بسر حساب جبرکو از نم کتاب تاجی چون پرجی چون بو من مشکل نینا بو من گرینگ بو و او تشتی کو اد نویسم بلا خلق ببینه بلا بخونه مثلا دما پرتوکا ماتماتیک من چیکر من 20 کو کسا کیش دیار بکری پیوندی کر گما مستا از دخوازم ماتماتیک بخونم تشتک جامع تنه ربو من سیدیا ماتماتیک جیراشان مگو هما برات لیکه و خدمتی من بهیست وی سود جوار گرد ماتماتیک خان و بو مامۆستای ماتماتیک ما بس من خدمت دور دایا و ام تشتی خواب برهمی خواب بگی نخلکی خواب اف پرتیکا کنو حال سر ماسیه چه پرتوکا دکتور؟ اف پرتوکا مثلا زانست زمانی درباری استندر کرنا زاراوا کرمانجی اوا برهم امنا کو ملکاری نشان بدی؟ اف برهم لکردستان چاپ بویا اف مبشوه کی زور برزی بسنج برکو پشتی من هن چند دوران لینگویستی کردن ادوار زمانی ده گراماتیک زمانی چی اوروپی بچه ور با زور پیش کردم من اف پرتوک چه کرد جبو مامۆستایین کرد جبرکو ما پرتوک زاروکا زور چاپ کرنه لیش بو مامۆستای کرد پرتوک منینن مثلا لباکوری کردستان دما کو دست پیکرن کو زمان زکماکی بکار بینن دبستان ده آستنگی هنه من پیوندی بوان را کرد من قال سروك زانكو جي اخفت من قام 600 پرتوک جوان را وقت دیاری بشینه 6 زانكو بلا مامۆستا سوده جوار بکن باش از بچم جم کاکسم کو دردوی گلک بلا کاکسم کو مثلا وند بیجم پشگریت نه يعني كي بشكري او بك يعني بشكري كي بشكري بك مثلا بارتي سياسي بشكري بك حكومات بشكري بك ريفابري بشكري بك يعني كي بشكري بك ما مستا منها ايرو هر ولاتكي ريفابرياوي ولاتي هيا ها امي هاگر تبخوازي ام رنگه کی بچوک لبن روکو مالبات يعني باب هيا نوا باب بشكريا زاروكي خود كي زاروكي خود دي خوندن آریکاریا و مادی دي كي حتى دگيني هستكي بلن حتى كير خواتينو تمام وكو ريفابرين ولات وكو بارتين سياسي دما او هاتنا دامزراندن
او بمعنى ام بعربي بيجن دقره جواكا ما بيترش ما تيبي هاتنا تعيين كرن انه او ريفابري في حزبنا في بارتينا فج حزبيتي خواستن تشي يعني روشنبير الحكوم بكي روشنبيري ولاتي خوا زاناين ولاتي خوا الحكوم بكي بكاري خدمته وروشنبيرا بكي از بيجم قد بيسنا كروشنبير ونفيسكار خوانيزكي بارتيان بكن نما يعني اصلا بيسنا باشا كنفيسكارك لبنده بك وبارتيا كسياسي برام بدا ويج بكاره برتوكا خو ما مستا دنا خواتي حالي مبينا ده حالي مبينا حالي مجي امي هم هركي بشولا كتنا امي ده هركي اوروبا را دركتنا فرا دركتنا بينا بنابر حمي بنابر بينا ما نخولي سر ما بيوار ما بهرتشت قاعد في حالي مجي افا وقت الدم تي تخببيني وكو ريوبرك الفي ملتي وقت انت ازاري ملتي خوا تروشن ديرا دورا خكم نكي تنبي جي وكا ام تشبكن ان تشنكن زانهنا مثلا الدورا والدورا خكم بكن بكارن بشتفانيا وبكن او انسان موتشكي وكما مستا كرم كري موتشكي بوا دان ان برتوكا كيش بوا تشابكن وين رينا ويمشي وي روشن بير بكاري دابزين جفاتي جملترا اخوان را اي بتشاب خوندوان انا كاكسمكو خوندوان وقت نرينا من نو كيمن قالكي كيمن از كيم باشن كيمبونا خوندوانان برسكريكا خوندوانانا يا نفيسكارانا از دبيجم هر ديسا هر اف مسألته يعني ام لا خوازيش دائره در كفن يعني هاگر ام جوي دائره در كتن ام كتن واركي ديده يعني نا مثال كاز اشترى بين يرو اميل في بيشان هنا ما مستا اد بجم ام حميجي قران وهركز دبيني يعني ام قران مديت يعني برتوكن ما كابرتوكن زباني كردي كيمن برتوكن زباني كردي لاتيني اما بس افتني حاضره او جي كرجي نكاتنش باكرجي باشا بس كورا يعني ورا برامبري في برتوخانا قورا في پیشانگاه هنیکی تذکاری یک هزاری دانی برانبری پرتوکن آینی پرتوکن في هجمه پرتوک ها اذا تشتك هيا دفي ام هنا كل سر في راوستن يعني ام وكو نتواك كرد وكو روشن بيرين كرد ام في ام سر راوستن وكو هيزن سياسي سر في تشتي راوستن قالوا سبب تشيع ها دسي خلين سر بريني يعني كاك عبد الله خوندوان هنا مثلا هون جبركو پرتوکان چاپ دکن اون بهتر هر کسی بهتر زانن چه قاسه و پرتوک تیم بلاف کردن و خواندن هاش بو کیجان زمانی دتبرسج اگر بو کردی به کردی لروجاوان نه گش بویه لباکور قدغه کریه یعنی زمان گاوا گو خوندوانی چه به او زمان فرمی به او زمان وی خودی دزگه به یعنی جهه گو آلایا تلی بلند به زمان تلویجی خورده اوکی راسته لروجاوا وقت ما قلت ما بحث روشا شروان کرو اف نه حتى قالك كاس زارقي خناش عند بستاني كرديش يعني نظام يعني كرد اللي نظام بقين بنفيسم كردي جبروي تنكار بد بر ملتي دن بشقاسي خوندنوان كردي كاد استك بلند دنياش برغو زمانك قدغه كيري بتايبتي ام بحثا كرمانجي بكن ها قاوات الباشور دنره خوندوان سورانيه هنا راست ما يروم الباشورن و بدهان دزگه هنا لانها بحثا كرمانجي كر بحثا كردي كر يعني ما بس نامت كرمانجي لجبرغو ام رجاوي كرمانجي سوج سرکه لیور ای وزارت روشنبیری حکومت هرما کردستانی لروجاواجی ای دسته شانده گوام بیجن مثلا ایرو 300 وشان خانه لیور بجدار بونه جباکور اوستایه سیتاو نوبهاره جروجاوا امن يعني جي 400 300 وشان خانه 4 كرمانجي يعني صديه که بني جي 400 300 وشان خانه کو بشداری و پیشانگاه بونه تنه سه چاری کرمانجی تنه چاری کرمانجی نه تماشاوانی نیجا بنیر تنه یک روجاوای کورسانی هاتی کنیزی کی 5 میلیون نفوس روجاوای کورسانی ولی ببری خساره هول ده حتى مثلا وقت ما تكلي دا تاني تقول مصالح شوي بجدار نبونه وقبولنا يعني ما كرتو كرمانجي ما شغله واسطه كي شكر زانه اف كيماني براستي حيفا يعني مثلا جو وزارت روشنبیری تخواستن گو و خوندنامه که بشینش با وشانخانه باکور نزیستی 40 وشانخانه هنه و نتنی وشانخانه ام بیژن لروجاوا زانیگاه روجاوای هي اكوبانيه هي اجي دزين سازيا زمانه كردي هي گرك اورن تجربات باشور هب گرك ام جي فيدي جيب معنا ناوي فر هرما كردستاني يرو فر بسركتيه گرك فر خدي در كفل بشيدن گرك يرو ام بیژن انا زانه هنا كردي اي هرمتين جما راجن پرتو كيمه كرماجي دي افتركي يعني زراوي خناس دان كرديه خناس لكن ياجي دي بهدينيه يعني كرماجي جما واقش بهدينانه
بهدینان بۆ خۆت دیالکتێکی سەرەکەی زمانی کوردی کورمانجی بەدینی وەک دیالکت زاراوی سۆرانی کورمانجی باشێک دەبوو کە ینی مەسەلا ئەفرینکی تکاری بێژی ئەفرینکیژی ئەفرینیژی کانم جێرە بێژن ئەو زاراڤەکە ناوچەیە یا ناوچەی یا دوو یا هەرێمە بەدینانە ینی لێ زەرافە سەرەکە کورمانجی ینی کورمانجیە سۆرانی کورمانجی سۆرانی دو زاراوی هەری نێزیکی هەبن ینی حتا زمانزانیە دەبێژن کورمانجیە ژۆرێ کورمانجیە ژێرێ ئیرۆ شخوت تجهولێ بجۆر دەرکە هەنێک سۆرانی کورمانجی تەبلە هەر داخەون يعني سورانيش بقول زراوي هرينها وهاي نها خلت الروجافي كسانة دي سوراني تيدقي جارت نوا كبري سي جارت تيد هيجا بلوي جرك يعني إيرو اختار از الكوميتيه أما ذكر بيشانغا شهيد هركول روجافا ده مجي حرتم متقول جرك بون بخوجي وخاندنج وزارة روشنبيري حكومة در بشينن خوشان خانه دوير ام هاف ناز بكن ما جو إيرو بشتي فيقا خويني فيقا كده ام هين بري وقت سيشل صالبن نخو أبقى كدش بوشيه شو إيرو فا أنا درباز دبن يعني او رنگي كردي كيمه جبرگو رنگي كردي نتنه سوراني دو اجي جبرگو دسته دزگه عربي دي اف بيشانگه يعني ايگو بريد خن رنگي عربي بالانتره عربي بيتر لبيش براستي از في وكا تبنيه كي وكا رخنه كي جريفا برين في بيشانگه يرد بيشن عربي لجوراتي نيفساندن كردي الجيراتي نيفساندن ام لهوليرنا لكردستاننا دفي كردي لجوربه عربي الجيربه حمو دنيا يا وهاي تركيا بي تركيا بيشرا زماني دنتين لألمانيا بي دكتور عز الدين ألمانيا بيشرا زماني دنتين فرنسا بي فرنسيا بيشرا يعني قانون أفا ميكانيزم في كاري أفا في ريفابرين بيشانغا هيج يعني كاسينكو بيشانغا فينانسا دكن بشكري دكن دفي كردي البيش با بيشرا زماني دنوارن عربي تكي جان زماني فرق ناكي خواندوان عربي جي كردي زيادة لروجافاي كردستاني مخابن جبر وقت ما قلت يعني بده صالة الكردي هاتي تشوساندن يعني حتى نهاجي اف مسألة السياسي جو إيرو مثلا بيجي زمان كردي نفرمية زارق خناشين دبستاني كردي زانجين كردي بريفبري بخو قاوي لما تشتي حري سركة أو جو كرد للزمان وقت تشتي استراتيجيك نانر يعني كردايتي أخو زمان أخو بهف ناكنيك جبر ويجي إيرو قالك سكرتيري بارتيا قالك بارتيا كردي نظام دقودني كردي سرهف بيجن لا نظام بخوين بالفيسم كردي ريبرتيا في قالي تكون نظام بخوين بالفيسم كنترول كاك عبد الله كنترول سر برتقان هيا يعني مثلا نافاروكا برتقان كوتي كنترول كرن الويداري نا لروجافانا للشامي هبي بقول انا امك وشان خانه اري ام لروجافان ديت ام سوري جيتن حساب كرن ام نقار الشامي دستوري بقرن جبر قول الشامي بري برتوك بي شاب كرن ديل بي خوندن يا بتمامي رد بي يا جي تشتن جيتين اويتن وقت هول دايا برتوكين خل الشامي يانجي الحلب شاب كن ما برسي لدستوري نادن سوري هين دستوري نادا برتوكين كردي ل شابخانين الشامي حلبي مثلا حلبي حمصه حما ورا شاب كرن دكتور عز الدين از خازم في بپرسن قال لك كاس ترسويه كده انا زاروكين خناشين دبستانين كردي الروجافاي كردستاني دبيجن اعتراف به نوع كرن بخازينا خازي افد بس صدمه ويا كيكو كردي لاواز ببا كردي ضعيف ببا خلق جرينجي بدا زماني عربي وكا نمونه سرفيا كي تشد بيش والله اگر تجمع برسي هذا كاريسا كمزنا جبركو هذا بهالوسطى نشتمان پروری وگریده بهالوسطى ولات حسکرین وگریده یا مادام لوی هریمی ریوبریه که یا ریوبریه که کردیه و ریدایه خلق دجی بزمانی قبخونن دبی او روشنبیر ما سیاسی ما ببنا قدوه جو خلقی را ببنا نمونج بو خلقی را کزارو کدخوا بشینه دبستان کردی يعني اعتراف بينا كرنجي او مثلا كذا جبك روجك ورد اعتراف دي ولا كرن باش اگر في مثلا هر سال اگر شخص كان درچو هنا بيجن مثلا لهاريم دشين ورنا تعين كرن از باورناكم كو بعربي بخونا دي هذا الشامي منصبك ور بقرا نوصل لافا توعيه لازمه يعني به هشياريك لازمه وام دمالبات يدل سرباخفن التلفزيون يدل سرباخفن دبي احزاب سياسي تكنا برنامج خا ادارات ذاتي دبي سرباخفه وزارات روشنبيري جوه خبده دبي امريل و ببرن براستي ديمقراطي سينور هنا ديمقراطيه كبي سينور نا ديمقراطيه كاوسا بكن مجبوري يعني بكن مجبوري تلفي هرمي دزي مدبستان ترى فكريا تزاني المانيا دماكو يك مال خاش تاخه كده بتاخه كي
او وزارت روشنبیری یا جی اداره روشنبیری دزانا وی ادرسا حقارتیش مالبات را دنویسه ده بشه زارو که خبشینه وید بستانی ساقا يعني ما بس مشيا خمخرة خميدخة فهي ولاتنا خدي ولاتنا جبركم ما لو دري تبخزينا خزي إدارة هيا لأو إدارة أركي خواهنا وما في خواهنا وقت مثلا جاميري قد وتجي جنابه تجي قد هنا روشاوانا دراوي زور خرابة راستا ام لكردستاني روشا سربخاتيا نفيسكارن انكي قلسة هناك احزاب السياسي يعني ضغطي الوان دكن يا تبي انضامي يا مالكاريه تراكن ابروشا كزور خرابه لدفابو وزارة روشنبيري الروهافايا كردستاني فندق ويها بيان مثلا زور استرانفان المهنه فقيره نانتنا بخن اري خدمتي پیشکش دکن بس موچنینن يعني جوان رد به موچه هبه کیمانی جیان خبر دوام بکن چه نویسکار هبه چه استرانوان هبه چه هلبسوان هبه دوی دزگاه هبه هنکی ما في دوام بپاريزه دوی هم سروی تشتی بخابتن وش بود بستانه جي دوی ببا اجباری براستی افیتنا منه اوا اما کرد ام نجات پرستن ام نجات پرورن يعني ام خود سر کثیره نابینن ام دخوازن خدمتا ملت خوابکن میوان ما خواست ورم ویدره روجاوای کردستانی لیم خوابن نکاربون بین مروان برکات نویسکاره کی جه عفرینه نه دن حسن کونه راشه و دلاور زنگیه سه نویسکار ناسکرین روجاوای کردستانی نه مخابن نکاربون بشتار ببن لیم گوت هون بشتار نابن ام حزد که نرینا و جه تماشاوان را پیشکش بکن بنیرن که او نویسکار چه بیش براستی دیروکا وشانگریا کردی لروجاوای کردستان نه اوقاس دریجه نه جمیجویه دوان چند سال داویده که وشانگری هنکی گشدان گشویه تاوی روشا شر و روشکه که نه لسر هفته لی تا آستا که مروف دکاره ببیجه که روشا و شانگری لروجاوای کردستان تا آستا که باشه یعنی بری و شانخانه تنبون بری و چند سالان که آنها پر باشه و شانخانه شلیر پر باشه خباته که هیجا بر چاودی که هر وها و شانخانه آباشی لی هما اگر ون لدرده نویسکاران بپرسن به وشانگری را به وشانخانه را براستی مجاره که پر دو و دریجی هفدیه نه لگور دلی نویسکارانه از وقت نویسکار یعنی چه قاسیه بیجم به سالان کده که بر همه که دم دکن لیدما که ام دخوازن وقت داخوازا ما وقت دلی ما او بر هم بی چاپ کرن بی وشاندن نه او قاسی بریکو پیک براستی روجاوای کردستانی دو بشین وشانخانه یعنی هنه یک جه وشانخانه کو بریبری گریداینه و با پارتی و رخصنا گریداینه و وشانخانه هن یکو هنه کس شخور آوا کرده او کسی کو جخور وشانخانه آوا کرده پرتر کاریوان گهای آستا کو بازرگانی ده چند وجه کردی دکن وش خو ایگو پارتی و رخصنا جیب گریدای به اگر تو نه حوالی و دوی رخصنی بیانوی پارتیه بین او برهمه تجی نای چاپ کرد دمینی کسی سر بخواه او کسی سر بخواه مخابن جکیسی خواه جمالی خواه برهمه خواه چاپ دکن وشانخانه سر بخواه دباوری آمده تننه برکوستوباری خورانا بین اگر رابن جی بازرگانی دکن یان جی دلخواستنی دکن اگر او نویسکار خودیه وی برهمی چه قاسی نزیکی وان به که برهمی وی چاکر دباوری آمده وشانخانه ارکو استوباریه که گلکی دیروکیه نه کارکی بازرگانیه و نه کاری رخصتن و پارتی و سیاستیه دوی دیاره جناروی نامه کردایه که چاندا کردی وشانخانه کردی به سیاست و پارتیتی ابهاتی گریدان زمانی کردی قدخه بو او در فتا چاپ کرنا پرتوکال جمع نبو بهتر ما پرتوکین خواه لشام و بیروت به پره زیده مددان چاپ کرن
بله پیشی سرهلدانا ملیونی لباشوری کردستانی و او درفتین گوج کردین با کر هات نخاسم سال 1992 ده گو روزنامه ولات استانبول هات چاپ کردن اینگه چند چاپخانه کردی و چاپخانه آوستا آدوزی استانبول هاتن بکردن و همجی چند چاپخانه لدیاربکر هاتن بکردن و چاپخانه آرام جی اند جی وها لأورمية جي چاپخانه فرهنگ نشر و ادبیات کردی هات بکرن لأوروپا و سوید جي چند چاپخانه وک آپیک هاتن بکرن بله پیسی 2011 و آزادیات زمانی کردی که ناف کردین ما روجاباد برنگکی فره چی بون چند وشانخانه روجابا باجار قامش روجی هاتنه بکرن دسری وادس کارم ببیجم وشانخانه یا آشلیر همجی گروپ نویسکاران یکتیا نویسکاری کردستان سوریه یکتیا نویسکاری کرد یکتیا روشنبیر روجابا او جی هر کومک جبانا پرتوکین اندامین خواه چاب دکن بله پروبلما هری مزن دناف ما کردستانیه ده الفبیا ام بکارتینن ام کردین باش روجابا و کردین با کردستانی و اروپا بهتر ام الفبیا لاتینی بکارتینن بله لروجلات و باشوری کردستانی الفبیا آرامیه اف نرینا سه نویسکارین ماین دلال بون جروج آوای کردستانی همه حساب بکن نرینا همون نویسکارانه لویداره کاک سمکو تبحثا ايش نویسکاران کر ايش چه ايش نویسکاران هيا چیه ايش نویسکارا پشتوانی نی نجیره پشتوانی آواکرنا پارتی کی ده هيا بدفتر لی بدن پارتی کی آواکن نکارن پرتوکا کی بو نویسکاری خواه چاب بکن يعني نها آواکرنا بهیویا ضمن احزاب ما کردی ده و زیدبینا پارتین کردی او آزار این ویسکار و روشنبیر زیده دکی ما آزار چنه یعنی ماشینات پارتی کی آواکی ایرو ام نخوازم بکن وواری های ولی زیده فرا یعنی سیاست بدون کبرم نه يعني نها اموار الواقع زيدي بينجي شيست حتى 100 بارتي كردي ايرو هنا اي باشا تا او 100 بارتي اوفاكر متشجوا بارتي راه لازمه ها شناتي سه پارتیش مرا لازمه 4 پارتیش مرا لازمه روز آوای کردستانی نه 110 و 115 او پریت مچیت دیدی آواکرنا پارتی کی بکاره 10 روشنبیر ساخ که 10 روشنبیر دولات ساخ دکی يعني برين كل بارتيان تينا مصرف كرن بلا روشنبیر اول مسئولاتی آواکرن مصرف كرن وك برهمي باش ورد تشتهاتی کرن بهوی هاتنا چاندن نی پارتیاده یه ملت بهیوی کری نویسکارین ما بهیوی مانه؟ بهیوی مانه يعني واقعك ما مستعزش ترى بيجم يمن از انسانكم 81 ساله حتى تبيرا من اجمال باتكي نویسکار خودي از دامه كري نویسکاركي امجي وكو قوتي هين بينجي فير بينجي جوي انساني امجي ام كتن خمو ساويري ويدا اي باشا ايرو از خودي 4 برهمامه برای منی دی 4 برهم و 5 برهمانه من یا 5 جی ادنویسم قالوا ما وقتی پشتوانک شمره نبی از وی پرتوکی چاب بکم طب از بهیوی نابم بس فرسیار سمكو بيجورا بيجم سمكو بوتاني كري شاعري ناسكري عمري العليه خلكي ديريكا حمكويا استرانا بنافو دنگ دنافا كردان دا آيلي قولي مني شيرين البردلي مني كوغلك ونرمندان قوتيه يا رحمتي عمري العليه كرمك ما مسا يعني ازي قهات ما في تمانيتي بيرامن از حفتي وهشتي حفتي ونهيدا من دسني فيسكي وهيدي وقتي قد غبيني ده مكاري يعني ام خوابكين وده شفا جدزي ام دچون گندا لادايا مد حتى مكاري ام بكارن زماني كردي ملتي خوا گندين خوا دوروبري خوا يگو ام تكارن ام وافيري زماني كردي بكن تيبي لاتيني يعني شانسي ببورنا كاكسمكو شانسي نویسکارین کرد ينكو بعربي ده نویسینن جه نویسکارین کرد ينكو بكردي ده نویسینن زیاده تره ما مستعد لينو من ولات سلور وقتی دمی آلاتا نبلند بي زمانتا نبلند بي
لاواز دبي زمانه تاي كردي ونيفيسانات كردي لاواز دبي كيجان بيتر سر آلاوي بلنده ودنجي بلنده او سروره او سركتيه ايرو يعني مخابن امد في واريه درباسي حتى ايرو امد فرر دركتنا يعني وقتی از اگر پشتوانه کی مهبا از وکو شخص وکو مالبات وکو مالبات ام سنترك مؤسسك يعني ايرو يعني شرمي هو وردتر يعني ايرو ازنا اندام يكيتين بيسكارامه بله بس برسيار يعني شما از اندام يكيتين بيسكارامه اجبركو يكيتين بيسكارات في يكبي ما ايرو 10 يكيتين بيسكاره هر بارتي كيش خوره يكيتين بيسكاره چكيه مال خراكرن فردا يعني بيسكاري كوربا باز دي وبهيفيا يعني بيسكار افجانيت كي تناخوا افجانيت كي كاك عبد الله تشد بيجي 3 دقيقه ما مانا يعني از بيجم مثلا شو ما مستقل كي بحثا مساله بحثا ايش آلية كي كان يعني بيسكارات كي جبو زمان كردي دزگه فرمي حوجه دكن استراتيجيه كردا يا جبو زمان حوجه دكه وقت استراتيجيه كردا هب وافقا ايش جي وچاره سر ببن يعني وقت چاوا كرد مصرف خوي ام بيش داليه مادي د سر راغهاندنه كن مثلا بحثا وبحثا اليه بارتيا كر كرد اليه راغهاندنه جي مصرفات كن بگو مشكله كردا سرك او حكومه كردي بارتي يعني بارتي بخو حكومه وحركس خدي ايديولوجي نيرين وحركس نيرين خد نشاندان هل بدريا برتوكا وچانده او نيرين هدي دريا راغهاندنه د خورتره دريا بارتيا د خورتره جبر وقتا خو كردستاني دبينن خدي بروجي كردستاني همو بارتي كردي گرگ بدن آلیه زمان آلیه چانده مد گوقی خطر تنی لباکور ایلو اختاستیم نافشانگه هد خطر لباشور جهیج برگو ایگو فری کردی جناب درن فری انگلیزی دبن ایدی افجی لباشور هیه جبر وی گرگ کرد خودی پلانک بند آلیه گشکرنا زمان و چانده خود پلانک دم دریج به تایبدیش برگو شر حری پیشین دیجی کرده هات کردن دریا زمان کرد یعنی ایرو بعث گاوال سوریه دیجی کرده ناوی گنده کرده گوهر ناوی باجار گوهر ندشت كردك ناوكي كردي اللي خبك ما انا في الزمان تشتي خب كردايتي تفكري ده الزمان وكاك عبد الله وبرهمين زارو كان جي تشاب كرنا بزمان كردي بلش خوي ممكن ما قلت برجو الزمان كردي دي فرميه مثلا دو برهمن جناف قال لك برهمي قوما انجليزي ورغرين برهمي زانستين ادي مشيروكا جبرجو برانيا برتوغيز زاروكا تشيروكن ما خص اي زانستي هبن او جيب بن تشافكانيا سر فلسفيه جي سر زانياريه جبو زاروكان ما انجليزي ورغراندن بروجيك ما يدم دريج في الي دهيه جبرجو زاروكي ما غاوا يرو درند بستانا فتغرند في الماتريال هبن تشافكاني هبن د كردي د مخابن تشافكاني كيمن جبر ورغر اوجي بروسيغا كردا ادم دريج ورغري تنا دبل نافندين اجتماعيه ورغري هبن كنا الروجا مثلا سازي هي اللي قلسه يعني نلقور هيفيا نلقور تاخذ شيء تاخذ يعني رو غابت دروجاوا زمان بوي فرمي زانيغه تا شيكرنا ايمان افخك دبل شافكاني هبن يعني وقت ميناك ايرو هجر كوليجك قانوني وكه كاني شافكاني تي بكردي بقانوني بزمان كردي بصدا شافكاني هدي ورغري زمان بياني اف جبرويجي تشتولو تشاوهاتو نابن يعني ببلان وبروجي دم دريج جبرويجي غابا خلق زاري خناشين دبستانا نتني خلق شاشن بريفه بريجي شاشه سازيه بريفه بريه والفرجي الباشورجي يعني رو آليه ورقل الناصراني جي قلسه از بالا خدمه برتغالك جي فارسي تي ورغراند نش زماني اوريجينال اف 6 سال وبري ويجي بده صالح حتى ها كردا تيمك خوي برفرها ورقري اوانك الباشور الروجاوا هي خراب بله قالك سباس بكرتي دكتور بكرتي من بشنياز كبچوكا يا مثلا اف يكيتين ديفيسكاران كل رواوي كردستاني هنا بيغمان موچا كوان هيا نجبو كاري ها اداري بكن هر نيفيسكارن ما همنا محتاجي پرانا هنا روشوانا مادي باشه هنا روشوان خرابه لجبوكو اف كسن كو روشوانا خراب او جهني كي بدميره بمشن دبي او يكيتي نيفيسكارن هنا كي حسابي وان بك موچا كبچوك بدوان روش باستر دبي يعني اف ثانيه بله دكتور عز الدين ناسو زمانزان جعفريني از فيج ورا بيجم سمكو بوتاني خلقي ديري كي كاك عبد الله الشيخو ريفبري دزغها يانجي وشان خانيا نقش قامش لاتيه اشكوباني ماي يعني مروجاوي كرساني بوسيه مروجاوي كرساني اني سر في صحنه لفي پیشانگاه پرتوکان جولری ما اف دیبیت جوارا پیشکش کرد مالا و آوا و تماشا کرد حتی جارا کدن دیبیت کدن ببینید خوشیده خاطری